insya Allah mau ke Bukit Tinggi karena kita dapat voucher dari Bella. Thank you ya Bella. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears. Sampai deh. Dah, Udah sampai. ya total kita di sana. Oh, tahu. Udah. Nih sampai kita. Nah, sini kan. Painkillers, take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. Get me out of now. Dah, langsung cek ini. Ih, itu kolam berenangnya. Di. Mana? Nih. Oh, di situ. To where we started out. Siapa tadi yang buat saya kenal? La 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 la. Oh, oh. Get me out of here. Broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Itu apa di? Nah, mau kita lihat kamar mandi dulu. Ada cermin, guys, shower, nggak ada bathtub. Terus kloset duduk. Kemudian Mami. kucing tidur. Yeah, I wanna run off and fly, and I tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Ini di lounge-nya, guys. Ini langsung ini. Wow, keren. Somewhere unfamiliar, bring me back to where we started out. Nah, kita nginep di sini, guys. Kita mau ke Jam Gadang. Ya, Dek. Sunrise, guys. Kita mau nongkrong sebentar. Hari menunjukkan baru jam 6 pagi, guys, tapi sudah seterang ini. Di balik itu ada sunrise. Tuh. Tapi pagi-pagi begini, orang juga udah rame nih di sini nih. Tuh ada gunung lagi tuh. Kita jalan yuk. Yuk. Kita mau menuju kolamnya, guys. Yuk. Yuk. Oh, kolamnya lagi dibersihkan, Dek. Iya. Nanti aja. Duduk. Tengok dulu. Tengok.
Dekatlah dekat sini. Tadi pagi bagus lagi sunrise-nya. Ada, tapi nggak banyak. Karena Ira takut, Ira sendiri takut, Ira ada orang. Kita mau sholat zuhur, tetap ya di Bumi Sikabu. Nah, kita mau makan siang di tengah-tengah itu. Yuk bang, kami duluan ya bang ya. Kak, duluan ya kak. Yuk kak. Kasih ya kak. Makasih Bumi Sikabu, dapat diskon kita makan di sini. Dari Bumi Sikabu kita mau cobain cafe yang lagi hits, baru opening sekitar 2 hari yang lalu kayaknya. Letera Cafe. Wow. Yuk kita cobain guys. Bisa guys. Enggak guys. Kayak mana nih guys? Gimana? Gimana guys? Aman guys? Susah turunnya guys. Aduh. Silakan Bu. Di atas kita guys. Di atas kita Ramai ya? guys. Jangan di atas lah, panas. Tengok aja. Ah ya udah yuk. Ini aja. Mantap, Panas ya? di. Panas di. Ini atau ini? Ini atau ini? Pak. Tuh, tengok tuh, bagus ya.